uNkulunkulu ukuthi angihlabelele umhlabelelo othi El Shaddai, you are my Lord, you are my God, you are everything to me, El Shaddai. Uyabona kunaletinye izinto bazalwane uhleli ebukhoneni baNkulunkulu leNkulunkulu ngekuthanza nangekuhlela kwakhe adembula ngendlela lephakeme, indlela lenemandla adembulela thine kwekuthi simkhonde ngato letinto lezekavele adembulile. Oh haleluya. Ubeka kahle umbhali nakathi lokhu lokwempuliwe sekwethu kodwa lokufihlakele kwaNkulunkulu. Haleluya, haleluya. Into nayempuliwe uNkulunkulu usuke zikasiniketile kuyothi awu lokhu sekwami. Kuyaye kuthiwe bafana asenichilite nasi isilwane nasi nase nisichilitile lesilwane nakwenta konke leyo kufanele kuthi kwenteke babe sebayeda labadzala sebatoyiphakulula kwekuthi le ibheka kuphi, le ibheke kuphi, lokhu kwenteke kanjani. So ke kuyasibusisa ke kakhulu lokho bazalwane sisangena kwekuthi seyitawuphakululwa nasiwisa phansi labadala basezulwini babe sebayiphakulula nako. Haleluya. Asithandaza sithandaza egameni laNkulunkulu yise nendothana namalo engcwele. Amen. Babelolungile siyabonga Nkosi uNkulunkulu, siyabonga Somandla, siyabonga Qhawe lekulwa, siyabonga Ndvodza yempi, siyabonga Mavula kuvaliwe, siyabonga wena lofohlako njengemanti. Babe wethu lona amandla onke noma bangathi babiye kangakanani bantu babiye ngapho bonke buqili nekuhlakanipha nekukhohlisa, kodwa wena uNkulunkulu ungena ngaphakathi uvakale uthi kuthula akube khona kulendzawo. Babe siyabonga uNkulunkulu wethu, sihlwa sibonga nje Nkosi usigcina, usethwala, usivikela, usitshengisa Nkosi ukuthi unemusa nebubele. uNkulunkulu longahlali njalo nje athukuthele nakuba sikona. Baba wethu lona amandla siqhubeka nekona, usho njalo Isaiah ekuseni wathi siqhubeka nekona siyakuthukuthelisa, siyawusinda kanjani, siyawusindiswa kanjani. Baba wethu uthi nje netento tethu letindlela esithi siyatenda sifanana netidwedwe letinqolile. uNkulunkulu wethu sisondela kuwe Nkosi kulenzambama, sihlanze usigeze sibe ngcwele. Asikwadi thina uNkulunkulu kwenta lokulungile, asikwadi ukujabulisa wena uNkulunkulu ngaphandle kwamoya lomqhele lokunguye losifundisako. Nekwekuthi ke Nkosi lensindiso isifundisa ukuthi sidele kungakholwa. Babe genelela Nkosi kulenzambama, genelela Nkosi edimented wendele nje buhle nophanswa nekhathimzo kwegama lesisebenzisa sakho lesithembekile lesinguKristu Jesu Nkosi manje naphathe. Amen. Asithi hlole sivume emaphutha ethu. uNkulunkulu Somandla, kuliqala lethu sonile ngeqabanga nangekukhuluma nangekwenta nangekungakwendi libe kufanele sikwende ngenxa yendothana yakho Kristu inkosi yethu. Siyithethelele konke lesikwencile, usende sikhonde ngekhamba lokusha kudeli igama lakho lidunyiswe. uNkulunkulu Somandla sawukela sithelele ndodethu sigcine phinde lokunini nanini ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Siyabonga kakhulu bangcwele kulomzuzu lesingene kuwo, sithi uNkulunkulu wethu losemazulwini
inkosi yamakhosi lenemandla itawuqhubeka isethwale isitshengise ubuhle bayo. Oh Jesus. Oh my God. 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 Ngitawucela ke ukuthi bangcwele kulomzuzu sivele singene etifundweni nitanqolela inetwork akusiyole kahle na njengoba lesimo selitulo sinjena. Hawu bazalwane, ngiyacela xolo kini dithandwa tasezulwini bakhethwa bakaKristu. Ngiyacela xolo kini. Sitawucala ngawo emahubo lamiselwe lelanga lalamuhla. Lokungemahubo 87 and 88. 87 na 88. Simakade ubekela ikhala lakhe etikwendzaba lengcwele. Emasango aseSiyoni uwathanda kakhulu kunayo yonke imithi yakaJakobe. Maye kuhle lokho lokukhulunywa ngawe wena khaya laNkulunkulu. Ngibala iRahab neBhabhiloni emkhathini walabo labangadiko. Yebo, emaFilisti nebaseThire nebaseKushi bonke labo bantu badalelwa eSiyoni. NgeSiyoni kuyawukhulunywa kuthiwe lona nalona badalelwa lapho, ngoba lo sethi kwako konke uyayiqinisa. Simakade uyadibhalisa, simakade uyawudibhalisa tonke tive athi les sadalelwa eSiyoni. Bahlabeleli nebadlali ngalokufana nako bathi yonke imithombo yami ikuwe. Simakade uNkulunkulu wensindiso yami, ngikhala kuwe imini nebusuku. Wami ungefikela kuwe, beka indlebe yakho uve ukukhala kwami. Ngobe umphefumulo wami ugcwele insizi nekuphila kwami sekusondele ethuneni. Nalabaqonze ekothini njengendoda lede emandla. Sengibalelwa kulabafile njengalababulewe lesebalala emathuneni, bona labo longasabakhumbula. Uhleka lwakho luyangisinza, emagagazi akho ayangicindzetela. Bangani bami ubakhweshisile kimi, wangenta ngaba sinengiso kubo. Ngivalelekile, angikhoni ukuphuma. Liso lami liyafa ngenxa yelusizi. Ngikhala kuwe simakade imini nebusuku. Ngiphakamisa tandla tami ngikhuleka kuwe. Labafile uyabentela yini timanga? Bayavuka yini emathuneni bakuthumisa? Umusa wakho ungakhulunywa yini ngawo ethuneni? Wethembeka kwakho ungakhulunywa yini ngako
ekubhujisweni. Timangaliso takho dingatiwa yini ebumnyameni? Kulunga kwakho kuyatiwa yini eveni lalabo labangasakhumbuli? Kodwa mina Simakathe ngikhala kuwe, ngicela lusito kutsikusa ube uhlangabetana nemkhuleko wami. Awu Simakathe, ungilahleleni, ungifihlelelani buso bakho? Ngihlupheke kakhulu ngabasenkotini yekufa, kwasebusheni bami ngashaywa luvalo ngasangana. Lulaka lwakho loluvuthako lungehlele, kwesabisa kwakho kungicetsile. Kungitungeleta njengemanti onke emalanga, kungitungeleta kanye kanye. Sihlobo sami nemngani wami baqoshile, bakhashane nami, bumnyama sebungani wami. Akuthunyiswe uyise nendothana namolo ngcwele, njengoba bekunjalo eqaleni, senjalo nanyalo, kuyawuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Sifundo lesiphuma eTestamenteni lelitsala sibhaliwe encwadini yaGenesis chapter 31, and we are reading from verse 25 to 50. Labani wamkhanza Jakobe abemise lithende lakhe kuleto tindzaba takaGiliyadi. Nalabani kanye nabomnakabo naye wakanekisa kuto leto tindzaba. Labani wafike wakhuluma kuJakobe wathi, seyini ke lena lose uyentile? Unginyenyeleleni ngekuhamba nemadodzakati am ungathi bafati lobathumbe empini? Uhambeleni ngekunyenya? Awukangitsheli ngani? Khona phela ngitakukhipha ngekujabula nangekuhlabela nangelugubhu nangelihapu. Awukangivumeli ngani ukuthi ngivalelise emadodsana nemadodzakati am ngekuwanga? Ibulima ke lento loyentile. Nginawo emandla ekukulimata, kodwa uNkulunkulu weyihlo ukhulume kimi idolo ebusuku ephusheni wathi, uqaphele, ungakhulumi lokuhle noma lokubi kuJakobe. Nyalo ke njengoba sewahambile ukhumbule bakini, utebeleni leti thixo tami. Jakobe waphendula Labani wathi, kungobe ngesabile ukuthi ungahle ungemuke lamadodzakati akho, kodwa lowo loyawukhanza tithixo takho kuye akafe nekufa. Phenya la emkhathini wethu, ukhombe lokhu kwakho lokhu kimi, ukuthathe bonke bantu babuka. Phela Jakobe abengadi ukuthi leti thixo tatebiwe nguRakheli. Ngakho-ke Labani waya ethendeni laJakobe nelaleya nasethendeni leti-70 letinsikati letimbili, kodwa akatitholanga tithixo. Waphuma ethendeni lakaleya waya ethendeni laRakheli. Rakheli bekathethe leti thixo.
wathi fihla ngaphansi kwesihlalo selikamela wahlala etikwato. Labane wathi phumbutha lonke lithende la Rakel wangede wathi tfola. Rakel wathi kuyise, shangathi inkosi yami ingede yangithukutselela ngekuthi ngingeke ngiphakame embi kwayo ngobe ngisesikhatsini. Labane waphenya wanyakulula kodwa akazange atithole tithixo. Jakobe wathukuthela waqwala kokana. Wathethisa Labane wathi, siphike sibhambuko sami. Sono sini, sono sami siphi? Kuphi beungaze I'm sorry. Kuthi beungaze ungithungathe kangaka. Njengoba sewuphenye watinyakulula kangaka letimpahla tami, tiphike temndeni wakho, tibeke la embi kwabo bonke labantu babuka kuthi kube ngibo laba behluleli emkhathini wakho nami. Ngicede iminyaka lengemashumi ngihleti nawe. Timvu takho netimbuti takho atizange setiphunte, angizange sengidle kwasasihanqa sakho. Ngisho naleti letatidliwe tilwane tesikanga ngangingatilethi kuwe kodwa ngangivele ngitenane ngetamu, nawe wawuvele utifune kimi letebiwe emini nome ebusuku. Emini bengibhadliswa lilanga, ebusuku ngishushwe liqhwa, ngiphelelwe nabuthongo. Bengihleti nawe iminyaka lengemashumi lamabili. Emadodakazi akho ngiwasebentele iminyaka le14 ela umholo wami ngekuguqula emahlandla la10. Kube uNkulunkulu wababe naNkulunkulu wa-Abrahama lokwesaba kwa-Isaka abengekho ngakimi. Ngineqiniso ukuthi ngabe ungixoshile ngahamba mahala ngetelutho. Kodwa uNkulunkulu ukubonile kuhlupheka kwami nemsebenzi wetandla tami, wase uyakwekhuta kulobusuku bayitona. Labani waphendula Jakobe wathi, lamadodakazi lawa ngami, nalabantwana bami, nale mihlambi yami, nako konke lokubonako kwami. Kodwa kude bengingabuye ngikwede ngalamadodakazi nalabantu abawo laba badele. Lokunqono kodwa sente sivumelwane wena nami kube bufakazi emkhathini wethu sobabili. Awu Jakobe wathatha litshe walimisa ukuthi libe sikhumbuzo. Jakobe wakhuluma kulamadoda labehamba nawo wathi ababuthe ematshe nembala awabutha enta ngawo sivivane. Badla ndawonye, badlela eceleni kwaso. Labani wasetha wathi yijeka Sahadutha. Igaledi. Labani wakhuluma kuJakobe wathi,
Lamuhla lesivivane sibufakazi emkhathini wakho nami. Ngakho-ke wasetha wathi shangathi simakathi nawuphatha kabi lamadodakazi ami noma sewuthatha labanye bafati ngaphandle kwawo noma ungabonwa ngumuntu, kodwa ubokhumbula ukuthi uNkulunkulu ungufakazi emkhathini wethu sobabili. Sekuqala sifundo sesibili siphuma eTestamenteni Elisha sibhaliwe encwadini yemvangeli Mark chapter 11, and we are reading from verse 27 through verse 12 of chapter 12. Mark chapter 11 verse 27 through chapter 12 verse 12. Babuya-ke eJerusalema wathi asaya etempelini baphristi labakhulu netati temthetho netibonza beta kuye. Bambuta bathi, ulitsatsaphi ligunya lekwenta letinto? Kona ngubani lokunike leligunya lekutenta? Jesu wathi, nami ngitanibuta livi libe linye. Nani nginika impendulo, ngitanitshela ukuthi leligunya lengenta ngalo letinto ngilitsatsaphi. Ase ningitshele ukuthi umbhaphathiso waJohane bewuphuma kuNkulunkulu yini noma bewuphuma kubantu? Baqale bakhulumisana bodwana bathi, nasithi kuNkulunkulu uDawuthi, anikholwa ngani kepha? Kodwa nasithi kubantu, ngeke silunge. Phela babesaba bantu ngoba bonke bebabambelele ekutheni Johane abe ngumprofeti qobo. Ngakho base baphendula Jesu bathi, awu, asadi Jesu, asadi. Jesu-ke yena wathi, nami-ke ngeke nginitshele ukuthi letinto ngitenta ngaliphi ligunya. Jesu waqala wakhuluma kubo ngemifanekiso wathi, bekukhona lenye indvodza leyahlanyela sivini sayo yaze iyazibiyela ekhatsi kwaso yemba umgodzi wekuhlutela emagelebisi etsheni, yakha nenyango yekulinda, yaze iqashisa ngaso kubaqashi. Yona yahamba yaya kulelinye live. Kwathi nakufika isikhathi sekuvuna, yathumela isisebenzi kulabaqashi ukuthi siyewulandzela sabelo sayo sesivuno. Basi uthula basishaya basincanza mahhala. Yaphindze futhi yathumela lesinye isisebenzi, naso basibhobota tindvuma basihlazisa. Yaphindze yathumela lesinye isisebenzi sayo, sona-ke sefika basibulala. Tinyenti letinye letatitfunywa, letinye tatishaywa, letinye tibulawe. Ekugcineni kwase kusele umuntu munye labeyingamthumela umsawayo lebeyimtsandza kakhulu, beyicabanga ukuthi batamhlonipha ngoba
uyindvodzana yayo. Kodwa labaqashi bathi kube bayibone le ndvodzana, bakhulumisana bodwana bathi, nanso indlalifa utane siyibulale, khona lelifa utawuba lethu. Bayibulala, bayibamba, bayibulala, bayijika ngaphandle kwesivini. Uyakwenda njani-ke lo mnikati walesivini? Uyawuda atipupisa, uyawuda atipupisa letiqashi, athathe lesivini aqashise ngaso kulabanye. Anifundzanga yini kulombhalo lothi lelo lijele laliwa bakhe ngobebe bathi alinamsebenzi, seliguquke laba lijele kusimisa indlu. Lokho kwentiwe inkosi, maye uyasimangalisa. Bedama kumbamba Jesu, kodwa besaba tiquku tebantfu, ngoba bebabona kahle ukuthi ngalomfanekiso ukhuluma ngabo. Base bayamshiya bahamba. Siphela lapha sifundo sesibili. Asithandaze. Uyinkosi yasezulwini, uyinkosi yemhlaba wonke, uyinkosi lenemandla, uyinkosi lengusomandla, ngoba konke kubuswa nguwe. Ngenelela ke Nkosi kulesikhathi lesi, usiqondise ukuthi sente kuphela lokuyintando yakho. Qosha Nkosi emakhada ekusingena emphefumulweni nasenhlitiyweni, asente singakhululeki, singakwenameli Nkosi kwenta lokufuna nalokuthandwa nguThixo wethu. Sithandaza lo mthandazo Nkosi ngokukholwa egameni elihle leNkosi yethu Jesu Kristu, amen. Bangcwele, we are in the Old Testament. Ngiyabona lapha umfundisi ubaba Lutsha, ubaba Lutsha, umfundisi lona inceke yaNkulunkulu ehloniphekile, umqotshwa. Siyabonga kakhulu ubona incebo kaNkulunkulu sihlanganyele nato, kuyasithoba, kuyasibusisa. Nalabanye ke labangale nalabadoqhubeka sihlanganyele nabo, siyanemukela bazalwane. Asikwethabele ke bazalwane kungena kulesigaba lesivele sesikiso lengisithanda kakhulu, sekuhlatiya live laNkulunkulu. Ayikho into lengiyithanda njengale. Uyabona thina leselusa tingomo tiyadla tidle bese kuthi ebusuku noma ngesikhathi seyilala phansi. Uyabona lo lokhile kuyabuya fine tune kubuyele emuva, kubuye fine tune kubuyele emuva, esekangena ke kuma veins kahle. Ngesikhathi idla beyithatha nje ifaka, kodwa kuyabuya la tokayo khona bese kuyongena la kufanele khona. So ke bazalwane nyalo, let's fine tune so that kutawungena kuma veins ethu akamoya. Excuse me. Lapha uGenesis chapter 31 verse 25 to 50 sibona idrama lekhona phakathi kwababedala, umkhwenyana emadodakazi kanye nabo bomnakabo labe bakhona nalabanye abantu. Sibona Laban uhlangana nemkhwenyane wakhe kaGiliyadi, akahlangani nje naye kuphela, uphinde uyamconfronta. It's a meeting plus a confrontation.
bantu abaningi ke bayesaba i-confrontation, bakhetha kuhleba, bakhetha ukuthi let's pray about it. Angisho ukuthi asingathandazi bazalwana, sithandaze, kodwa kukhona into lefuna ukuthi siyi-addresse ngendlela yebuKristu noma ngendlela lethobekile, utshengisa irespect kulo lokhuluma naye, ngoba khamba ukhuluma ngemuntu akusikahle, kodwa kuyafuna ukuthi at some point you must come face to face with that particular person, but in a humble and kind way as a Christian, and start to unpack where ukuthi thina nawe yini lena lesi abanisa. So ke lapha sibona kule ndaba yaseGileyadi laba hlangana khona. Weqala siyabona ukuthi Jakobe bekashesha bekaphuthuma, he was very fast kuma movements akhe. Lapha la sakhona Jakobe bese kasedudane nemfula iJordane, sekasedudane nelive lesethembiso. Itolo sishito zathi he has traveled in that 7 days 300 miles, which was 482 kilometers walk. Oh, hallelujah. Siyabonga babe banele, siyabonga Kininza, Mhlonga Mfula. Yes. I'm sorry Kininza, I'm sorry. Sengunika sinanatelo lesingasithi. Kininza lompofu. Yes, as to beg. But u travel so fast. Lokunye wesaba uyisetala. Lo isetala lekangamethembi akukho kwethembana phakathi kwabo bobabili. So wapita nje ekhambeni kwakhe ahambe fast. Wesibili sibona isetala lamqosha ngemuva ukuthi uyisetala was so determined wekuthi vele uyafuna nakanjani kufika kuye noma ngabe ukashane kangakanani, wafaka emandla uyisetala afuna kuyofika kuJakobe. Nakafika kuye uthi unginyenyeleleni, uhambeleni ngalendlela lo hambe ngayo. Nakakhuluma kanjena kwangathi utshengisa some kindness, ukuthi kukhona into letinhle bengitakwendela tona kube uhambe kahle, bengitakwenda celebration, ngibuyisa kushaya igubhu emahabhu yini, utovaleliseka kahle ubese uyahamba. Kodwa uma ngabe sikubuka lokhu closely siyabona ukuthi kwakubhaqelenye into lengaphansi, le unsympathetic, lenganaluvelo. Uyabona umuntu na ukhuluma naye eqingweni kumbe uhle uvale tone uthi lo muntu akasho lo lakushoko. Umuntu na ukhuluma naye umbuka emehlweni ubona kahle ukuthi lo muntu uthini, ukhuluma ngani. Kunema non-verbal communication lo wafunzako mawukhuluma nemuntu umbuka ebusweni. Kungakho abantu baye bathi ingcono sibonane sihlale phansi, kunetinto la ngeke akhona ukuthi so ke lapha sibona this man who was unsympathetic lo sekafikile la, and utanema threat, i-threat nginemandla ekuthi ngingakulimata ngenta noma yini lapha kuwe. Uyabona umvalelisa njani umuntu unema threat lanje, ukhuluma njani kwekuthi bekufanele asho nasekahambako so that utokhona wena kwekuthi umhambise kahle. Kodwa sibona nayo indlela lo threatnisha ngayo.
uthi uthethe emadvodzana nemadvodzakati ami lapha usho labatukulu bebafana nemantombazana uyathi bobabe nabastele noma nawakalikhaya badelikhaya lolakhile ngelami kangangoba umlomdala umkhanase kafuna kuyosha umthetho la ukuthi awunisalele nanyalo lapha lokhu kunjani ubese uyabona ukuthi lo muntu omdala vele ukufakela inhloko kwekuthi likhaya lakhe leli so na Jakobe bekakufakela inhloko ukuthi likhaya lakhe bantu bakhe labantu but okungakusako nangifunda le yalokulema konke lokuthi Jakobe in other words akanalutho so bekatomvalelisa njani amambise njani kulokulakushoko so he was unsympathetic beyanganaluvelo uyandlula lapho uthi ubebeleni ke labo uNkulunkulu bami lo mbuto lona meant to accuse Jacob entweni langakayendi ngithi deyitolo ienvy umona kumbe kuthukela kuyawavala emehlo ukuthi ulibone liqiniso ukuthi likuphi kungakho uma ngabe niqabana nemuntu kumqoka ukuthi ufake wethathu lotokhona ukuthi lendaba ayilalele without taking sides atokuva ngoba wena ngalesikhathi ukwatile noma ungatentisi ungathi awukwati wena kodwa leti into letho titakubangela ukhanze sowushelele lulumsela ushelele tsineke lapha mfundisi Lutsha Lutsha uyathi kininza lapha ukuthi singe emaswati siyayisithi uma ngabe kunento lebuhlungu lekwendakalele ufake ingubo emlonyeni awuyi ukuthi umunye umuntu ayele ngoba ungagcina ukukhuluma lokunye naloya lokhuluma naye angagcina akulimata sithi ke thine eSwatini sithunywa asinaqala so angeke uzosigangathe kahle ngilaba nje kuphela ku New Testament kuMark chapter 11 verse chapter 12 lapha gangatha lethi 70 ubona ukuthi bantu abangenangqondo lapha ngoba still noma ningathi gangatha le 70 message still stand and you are liable nyalo ukuthi senibulele abantu labangenaqala so ke uthi ubebeleni labo uNkulunkulu bami lapha nakakhanda le teraphim noma leti thixo takhe tingekho waba netizathu tekusola Jakobe ngendlela yekhamba ngekunyenya so thethene tithixo tami wahamba nato Jakobe lide bekamathi kahle Jakobe ukuthi akangelana lento yethixo Jakobe umuntu wekukhonta uNkulunkulu yena yedwa thixo akahambisani lana ke sibona bulima lobuvela kulabani kumalume waJakobe kwekuthi uveta bulima bekukhonta thixo uyabona sithixo lesebiwako uthi wena uNkulunkulu wakho ukugadzile kodwa uNkulunkulu wakho sewebiwe ulahlekile uNkulunkulu dukile you must know that there is something wrong la enhloko uNkulunkulu beke ukuthi kube nguye logatsethine noma kube ngithi lesisukabo simshiye hayi kwakuthi yena uNkulunkulu sosilahlekele uyathi lo wethu uNkulunkulu mawubo 139 yabona verse 7 uthi David ngingasuka ngiyephi ngibaleke kumoya wakho ngingasuka ngibheke phi ngibaleke ebukhoneni bakho our God is everywhere
akebiwa lo wethu uNkulunkulu. So ke leti thixo tiyebiwa tona. Siyabonga Nkosi Dlamini Mlangeni. Tithixo tona tiyebiwa kodwa uNkulunkulu wethu akebiwa. This thing is so sad and it's so strange. Kahle kahle. Kwekuthi kuna uNkulunkulu lo webiwako, ungebele uNkulunkulu wami. Usho baba futhi sengilahlekele uNkulunkulu, ngifuna uNkulunkulu wami la. Yini lento leyo? Jakobe ke lapha ukhuluma uveta umsulwa bakhe lapha kulo isetala ukuthi umsulwa kangakanani. Jakobe nakaveta lobumsulwa bakhe kulo isetala ukuveta ukubeka nenkazelo neexplanation, akabeki nje kuphela ubeka ubumsulwa bakhe so utobeka ukuthi leni ahambe ngalokunyenya noma ahambe ngalendlela lahambe ngayo. Uthi ngesabile babedala. Into le ngesabe kuwe babedala, ngesabe ukuthi ungahle ungemuke nawe madoda akho. And Jakobe uphendula lo isedala with a firm belief, ngelukholo loluqinisekile ukuthi angikabathathi nemndeni wami awukathathi lutho kulethi thixo takho. We don't own anything from you babedala. Kude lenguthethe, kude lesikuthethe thina lekakho. Ake indlu yonke afuna lethi thixo takhe. Asikwathi nekumemeta lesithixo ukuthi ngingalapha. Uthi Davide kumawubo dinemlomo athi khuluma, dinemehlo athi bona, dinemadlebe athi dinemakhala athi nuka iphunga, dinetinyawo athi hamba. So asisho ukuthi hey ngingalapha bangifihlela kuthulile. Uyabona lento lena yekukhonda letinto iyasilimata ngoba letinto tiyathula tingasho lutho. Noma ngabe kukhona ngedluleti kwakho noma lona ukufaya ekikini kuthula kungakhushuthi nje uthi ye ngingalapha mina. Yabona lento lena angiyadi. Angikwazi ukuthi kukhuluma la kunjani ngoba kuke kwakhuluma phela lapha ku chapter ngiyabona is chapter 30 verse 27. Lo ukuthi lo Jakobe kwenteka tonke letinto leti kungoba uNkulunkulu umpusisile. Bathi kulapha kuthulile uyakufuna umnikati wabo kuthulile. Wangena ke labani lapha emathendeni. Labani ungelela emathendeni ngesibinzi kwekuthi utasithola isithixo sakhe lesebiwe. Uyasifunisisa kube bengasho bengathi bekulusesho lolusetulu ngemandla a massive research. Phendululwa kwento yonke into jiwethe impahla lena kubenjani nawo kwabona amaphoyisa angene kakho ufa buhlungu ngendlela emangasako. Thatha into dilahlwe nawo kubenjani maqeda angatholi lutho baphume bahambe bangathi buyiseni leto thina. Ibuhlungu into yekuphenywa into longayadi. Bantu bakulimata maqeda bahambe banganqistene kunqistene. Uyaye athi make mfundisi Zungu kude ijustice lephelelo lo uyayithola ngala. Ijustice uyoyithola nawuthi qhi ebusweni baNkulunkulu. Uyabona uyangibusisa lo make angifuni iqambe mama akanye nemyeni wakhe. Bayangibusisa kakhulu ngoba basebenza tona letinto dabo justice kuze babizwe kuthiwa bo justice. Kodwa alibeke ukuthi ngala ngeneno noma ingasetshenzwa lento ayithiweni kodwa ijustice lephelele siyoyithola ngale. And ngiyayithanza lendlela make labeka ngayo ngoba bona bajaja emaqala ngokuthi kunalawo ama evidence noma kunani kahle kahle abantu ukuthi
lento lo muntu aze ende lokuqala ukwende akususela kuphi inhloso intentions bekuyini naloko kuthi selentiwe ke leqala akwatiwa lokho ukuthi nguye mbambayini lo noma sobhoqa nje ngemsobho emlonyeni munye kuphela lo yakwethu kunebantu labangese behind the bars bavalelwe emajele abanaqala balinyetiwe bodwa there is a judge phendulula waphendula walimata timpahla kwabanjani washiya into upside down wangakuthola lokho la kufunako kubuhlungu leyo nto leyo lapha ke siyeva ukuthi Rakel nguye lebekathethe leti thixo teyise wasothi beka lapha kwesidalo secamera uhlala etiwato sothi kuyise inkosi yami ayingangithutheleli ngisesikhatsini akatheni nanyalo akhona nambalwa labahlonipha ukuthi akangangiphekeli akangentini azangalali ngisho la kulelo kamero naye lalele bangahlangana ekuhlangana bekukona le thetha ngaba wapheke awathi ayangitifa kahle uyathi kuyangisika kanjani hayi man hayi manje sekusika nale tandla athi ungapheka so lana bekahlonipha Jakobe lo sifunda ukuthi Rakel bese kafundile lokuthi there is cheating baba wakhe is a cheater ukwenda kanjani baba wakhe wafunda lenkohliso lophila lempilo leyo wayifunda kuyise uyathi kunetinto lotendako abantu abakho bakubuke bakubone nase batenda labantwana bashaya wena ngaletinto botenda letindo lotendako tibuya satiphindwe kasikhombisa kwe labantwana bakho sebagraduateile kulento lo yendako so ke lana siyafunda ukuthi lo Rakel bese kafunze la kuyise lokuthi impilo lenje uyayiphila uyiphile nembeza angakusoli perhaps kodwa bekafundile kuJakobe ngoba lekamela ethi Jakobe lisho esaplanta umuntu lothatha into engebuqili letingasito takhe atende takhe kungendeka ukuthi kukhona lokuthithe bese kafundile nasemyenini wakhe asicaphele ke bazalwane ukuthi bantu lesiphila nabo siphila njani nabo ngoba ngalelinye ilanga labantu labo tinto badothi jikisa bathi kuyise kithi kube kwangazuthi nasethi jikathi buya kithi ingathi labantu labo tiphoqi tetheleli yini ukhohlwa ukuthi nguwe kanye lobo wenda nayinto naye lese yendiwa kuwe namuhla hey angiyeke lokubekisa kakhulu so ke lo make lo Rakel waphumelela ideception yakhe yokuthi akhohlise uyise waphumelela ngaloko but khona lokunyana into akuthinta la waphumelela ngaloko kwekuthi akwende ekhathi nayo lento lena kunento lebuhlungu lezihlangabezana nayo kunento lelimatako kakhulu lakhathi kule story noma kulendzaba lesifundzayo lapha kathi kwalento lena kunekukhohlisa kunebuqili kunemanga lalakhathi kulento le kodwa nake lokusalako kulobuqili nemanga nekukhohlisa bebangaboni ukuthi sandla saNkulunkulu is overruling konke lokhu lokwentekako sandla saNkulunkulu was over
ruling. Uyathi khona lengifuna nje ukuthi quickly ngikucheke encwadini yemahubo bazalwane. Ngiyakuthanda manethi ngifuna ngesingisi lapha kule ncwadi yemahubo. Akufuni ke kwenteka ngalendlela lebengifuna ngayo. Ase ngicheke again ukuthi still kuyangalela. Yes, encwadini yemahubo khona lengufunako kumahubo 76 verse 10. Mahubo 76 verse 10. Mahubo 76 verse 10 uthi, instead of smoldering rage, God praise all that's subterranean rage now called for God. Mana kuthi alisho kahle mana, alisho kahle ngalendlela lebengifuna ngayo. Ngicela kuqoleleka bazalwane, akusho kahle ngalendlela. Nalesingisi nje uyevala mlonyeni ukuthi iphuma nje lenye into lengakafanele ngabe ifundwa kanjalo. Ngicela kulifunda la eBhayibhelini lami lelinye leli verse lengifuna. Mahubo 76. Mahubo 76. Oh my God. Yes. Mahubo 76 verse 10. Surely, yes, surely your wrath against mankind brings you praise. Surely your wrath against mankind brings you praise. And the survivors of your wrath are restrained. Ngiyathanda ke leli humusho leli. Nesiswati lithi ngempela intukuthelo yebandla noma yemuntu ingeta indumiso yakho uNkulunkulu. Laba sinze elulakeni lwakho baba yimvunulo yakho. In other words, kusho ukuthini lokho? Uma ngabe sivusa lulaka, uNkulunkulu alumkhubi kunokuthi lumkhube luletha indumiso kuye. La into leyendekako waba nelulaka lelwendekako. Angibeke kahle lento ngithi into lebuhlungu ukuthi umuntu uke aqabange ukuthi uyaqeda ngawe, uyakubulala, akhohlwe ngemagama. Kumbe loto wakhuluma ufa, kumbe loto wakhuluma uselfsizini, kumbe loto wakho emagama ngiyo lento leyinkinga, akusilo umuntu. Ngabathi ngibeka kahle manje. Lana kunemagama lakhona lekato sebenza kabuhlungu ezisaqhubeka sihamba. Sibone lamagama ajika atosebenza lomndeni. Yebo uphumelele wafika, uphumelele weba, uphumelele wachitha. Kodwa kukhona emagama lekakhulunywa noma lakhulunywako noma lo muntu lomchithelako lawakhulumako lela atoguquka lamagama asebenze noma lo muntu sekangasekho. Uyabona kuke bahlabelela labanye babulawa bathi wathinta thina, wathinta bangafiyo, wathinta thina saphenduka nje bofema, wathinta thina, wathinta bangafayi abangafi, wathinta thina saphenduka nje bofu. Lokusho ukuthi when you kill us, our blood will continue to fight for us. Ungangibulala kodwa ingadi yami
itawungilwela, itawuthatha sigaba sekulwa. Kubulala umuntu, you are not finishing anything. Instead, ukala ke manje umsebenzi lomadima over your life. Ugotshe umdlanyoka unsenga lo nqama kanye netithwe takhe. Beka ne-birthday yakhe very soon. Jacob uthethisa ke manje uyisedala. He rebuked. Uqansukile Jacob. Lapha Jacob sibona lulaka, sibona ienga, intukuthelo ya Jacob. Le ntukuthelo ya Jacob, it might have built up in the last 20 years. Intukuthelo yakhe yaphakama kunekwenteka la ngondweni yakhe Jacob bekunemagama noma bekune speech bekasipractice now and again and again. Nganang uyisetala lo isetala lo lokwathi Jacob athande Rachel wathi 77 years udobe suyamthola. Waseka 77 years wamshintshisela lo babe ngoba lo muntu bekalethwe ebusuku lo shade naye tuke nyalo hamba utawungena eksene kathi uyambo hayibo akuswelele ngifuna wathi yakhuluma wathi isa hayi man lo isetala sitayilungisa lenza bana bayiluza bathi nawumfuna nalo sebenta another 7 years wathola ukuthi vele Jacob bekafuna lo mncane beyangafuni lo mdala. Ungena esithenjini nje ungeniswa nginangibabe nawo labantu kungane wami. For 7 years ngisebentile babedala wangenta nabo. Ngilobonile ngilikhokhe lonke lobolo lami laphelela babedala wangentela nayinyongo naye lasangentele yona nyana. Waqhubeka wasebenza another 7 years. Babedala waqhubeka wamentela inyongo. Kuthi angiyale bo babedala le ukuthi aseniyeke bo babedala nabo ema in-laws akakayeke kwenta kukhohlakala. Aseniyeke kungena emishadweni yebantu limade ebudlelwane. Aseniyeke kuphatha kabi bakhwenyana benu, aseniyeke kuphatha kabi balokotana benu. Wakha ienga kulolo munye umuntu. Lendlela losowenda ngayo. Lokunye lesikubonako lo babedala lo beketama kushintshisa timfu kwathi nyalo sentakwenta nje nyalo kwalamla athi kungenelele uNkulunkulu kwekuthi cha ngithumela siphongo nyalo lesimaqapha star ngisole sitakhwela letimbuti naletimfu nyalo ngithumela lesinemusha ngisole sitakhwela letinsikade kahle lo babe lo kwakukunengi lokumgilada lokumnyathela lomkhwenyane wangena Jobe siyabonga Jobe kwakukunengi lokunyathela lomkhwenyane lomkhwenyane wakwata kungako ngiyala ngithi ema in-laws boba betala bomaketala nimphatha njani lo longadalwa ngini kungaba ngilomkhwenyane nimphethe njani nini ngoba lolu lako utolikandazelwe ehlela la kulomakoti noma kulendodzakathi yebantu yenu noma nini nele niphethe kabi lo makoti uyokhanda ilaka selehlela kulendvodzana yenu. So ke lana siyabona ukuthi kunento yayimvisa ebuhlungu wamthethisa uyabona kuthethisa yo in law uthethisa babedala noma maketala akusikahle kodwa uma ngabe seloko angicindetela ngicina ngitshela off nje wena paso hey asukuthelelwa salukade la ngithelelwa cash. So uyabona lokwenta kwakho kanjalo unyathele lomkhwenyane noma unyathele lo malokatana umvusela inkani utogcina akutshele emehlweni utawugcina fundela khuluma lapha kuwe uyawuva buhlungu ngalenye langa
umuntu webantu umntana abantu akutshela emaqiniso lamehlweni labuhlungu. So Jakobe wamtshela uSathane, wamtshela lamehlweni lo babedala lo. So sami noma yini lengweqile mina engangahambisa ngendlela yakhona. Uyabuta Jakobe, ubuta lo babedala wakhe. Excuse me, sekakakhile lenzaba yakhe ukuthi atihlenge ukuthi yena uhlobe kangakanani kuloko isedala lambeke emaqala kuko. Uyabona umkhwenyana wakho noma makoti wakho letinto lo mendatona angakubekela ukuthi uyathi wena le ndlela lo ngijaja ngayo akusiyo. Abese uyamvetela ukuthi now Jakobe wabese uyamvetela ukuthi mina ngihambe kuphi ebumadimeni uzungibona namhlanje la ngisolo ungiseva wena. Kwesithathu uthi Jakobe yini kwendlu yakho lokho wakuthola nje kimi ngokuthi ngiyakhwabanisa. Siyabonga Duma, siyabonga Mzilikazi kaMashobane. Yini lokho wakuthola kimi ngokuthi kumbe sengikhwabanisile sengente kabi. Nyalo so phendulule waguqulula waphula into tami wangilimatela into tami babedala songilimatele ifurniture yami babedala. Yini lo itholile, yini masibiti lathi mina ngepile, yini uaccuselani babedala. Hey, uthi ngimenza bene ngimemetele boba bedala. Niyabona nabe nina boba bedala noma bomaketala asenibanike lokhu nibasherishele balalele. Yebo boba bedala nabo maketala aseniyeke ku-accuse umntwana ebantu. Uyathi umntwana ebantu ababathe utamangala uyabona amasiko ubabathe utamangala ubona isiza umkhwenyana noma ngumalokatana kude wena lokubona lokuhle wena usafuna ukuphatha ikhaya lakhe. Waliphatha lakho likhaya mani wamkhulisa lo mntwana. Nyalo seyini inkinga yakho? Ulimata iproperty leli khaya lingaze libhidlike asuke umntwana ebantu ahambe ngenxa yakho. Ukhuluma kabi umkhwenyana noma ukhuluma kabi malokatana. Angikhulumi ke kukhona labanye nje abahlala bagqoletha impungane nemawonga la nhlobo. Asewuthi puwe uthi ngimphethe njani lo ngazange wavundla la kwesami isisu. Lokulandzelako uthi Jakobe ngisevela kuwe iminyaka lengemashumi-20. And Jakobe uthi lokuseva la kuwe leminyaka lengemashumi-20 bekuyinkonzo lebengiyenta ngekuthi khanda nangekuthi nikela ngisenda lokho ngikwenta konke lokho ngekwethembeka uyakubeka. It was a faithful service that I was providing. And uyendlula lapho, it was not just a faithful service, it was also what? Also providing integrity le service yakhe. Noma integrity was approved during those years. Uyathi umuntu akusibambise akunqedise ungaboni ngisho kunye lokuhle lokwentwa ngulomuntu. Wena yonke into loyibonako uyanyembenya nje unginyembenya nje igama lakho. Ude kubonga umatitila wahlala ukhala ngathi imbuzi yasesigangeni. Asewufunze kubona lokuhle lokwentiwe ngulomunye umuntu ikakhulukazi nangumuntu nami lokungasiwakho. Lokulandzelako uthi Jakobe letimvu noma emaziyane akho kude letimvu la tiketa bane miscarriage khona kude la tiketa la kwabanjani khona. Jakobe lapha usama kusho angake ngadla ngisho inye imvu yakho, angake nganotha ngisho nangayinye imvu yakho, bekungamane kulahlekelwe mina wena uzuze. Ubona nje uphumelela unotha kubanjani kungoba mina
ngiyadidela kuze ukuthi wena uthole iservice yami. Uyabona kunabantu abanye labathi khandla nje emsebentini, umuntu athi khandla emsebentini kangangoba kuba nesikhathi nebantu abakhe noma nebakubo noma nebangani bakhe noma nabo bani akabi naso. Ubese uyafika wena uthi accuse ngokuthi akasebenzi livila unjanjanyana accuse. Uyabona sinenkinga nje ngishona semisebentini sibe nebaphathi nje nabathi hlophoyi umuntu lo ngaboni lutho loluhle kuwe. Angikhulumi ke nangabe kumbe ngile misebenzi lethi ikambisa lo munye nje ento esho ukuthi ngifuna ukukuthatha ngokulahla le eNorthern Cape la ukutoba bethe khona kubona bemndeni ungakhona ubabona abangani bakho ungakhona ubona izihlobo takho. Nkosi Dlamini moya lomubi moya waSathane letha lonke nangabe siyakholwa bazalwane ibuhlungu lento yentiwe abantu abakholwa kubaphathi labakholwabo kunabo CEO bayakholwa kunabo boss bayakholwa kunabo bantu bayakholwa kodwa ngendlela labaphethe ngayo labanye abantu kungcono nokuphathwa lehedeni kunekuphathwa ngumuntu nawo lihedeni likele kuqabangela lithi hey namhla manje ungathi awulungahle ubobona kumbuto obuye uqhubeka nemsebenzi aso uyephumpumula kodwa lona kude la kubonako lede liyabona ulele ngendlala likunikete ngiyabona 5 kg wempuphu manje uqoqothise nje namuhla kodwa lona kude la kubonako kuwe. Uyabona ibuhlungu into yokusebenza ube uqashwe umuntu afuna inkampani yakhe iphakame ngawe wena utinikelela wonke kodwa wena la uthi uyakhwehlela athi uyadentisa. Umboli na uthi uyakhwehlela athi uyadentisa athi khona ngempela. Ibuhlungu lento le baphathi uma ngabe niyakholwa aseni practice ema values ekholwa la niphethe khona asaniyeke ukuthi nithi niphethe lapha usongela lo muntu wathi ngabe ungamthola kanjani ukuthi umqoshe noma umsokoye aphelele umsebenzi uyathi ngalelinye ilanga you will have to face the judgment throne of God. You will have to give an account waya ukuthi labantu ubaphethe njani. Babetala lo nkonto yakhe ngathi yemukile lo babe lo mfunda ngaye uma bebakhona boba betala labanje you better make up your mind and accept Jesus. Lingakakhali icilo ngoba utawungena emlilweni lo ngacimi nempethu yakho lengafu ukholiwe kumbe ufake khololo noma uphethe amabandla ngizose ngibenze kabi uyahamba yokusha uyahluleka kunakathi impilo zalaba uyathi kukhona abantu labafisa bafuna kubona into yalomunye umuntu ibhidlika kungaba ngumsebenzi kungaba ibhizinisi kungaba likhaya kungaba impilo yena usebenzela nje umane kubhidlika kodwa uthi ukholiwe ukholwe kuphi lokholwa lokho. Uyendlula Jakobe lapha uthi sekakushito konke lokho uthi that which was torn by a beast I did not bring to you. Lo mthetho wawuthi uma ngabe ungumelusi kwafika impisi noma bese noma yini yabamba inye yalesilwane lesilwane ufuna wena utithele impilo yakho uyoyimuka lapha emlonyeni noma sothola lunyawo nje lokungenani noma yahafuta ngenakuzana ngethi sipotayo uyaphunyulwa kumbe ngendlela otophunyulwa ngayo kodwa kufuna lekhaya noma sobuya nendlebe noma ubuya nani uthi naku isilwane ngilwe naso nawe babone la ulimele khona uyalimala usenda umsebenzi lobitelwe kiwo uyalimala ungumakoti ushiswa ngamabhodwe njanja uyalimala umkhwenyane kwendeka tonke into letendekako kodwa ukhande ukuthi kunemuntu lona magasi atokhuluma nje no actilikele nje sinoma kanjani uthi kaJakobe lalela la ebabetala mine
kude nayinye imvu yakho lengake ngayireport ukuthi ilahlekile, kude nayinye lengake ngayireport ukuthi imiscarriage, bengithatha tani ngitifake ngalanga kuwe. Uyabona kukhona nakulokusele lokho, akufuneka usale lokho. Ngiyabuyela kubo Masiyane. Bengithatha kwami mina ngitokwengeda unogasali ngiyabo. Ngengeda ukuthi hawu kuba betala kude nje babetala ngake mina ngabuya ngatokutshela ukuthi kunjanjanyana bengureplace nawe uyathi umuntu man umseve useve unyokotana noma uyihlotana umseve uthi somsevile umuva ekunafika umntwana ke ye madoda hey uyabona siyasha namhlaba nawo unjalo nje labo babetala nabo maketala abafuni ukuthi le ndodana yabo iphume yokwakhela lo makoti lapha ya hayi ngeke ngidawusana nabani mina ufuna ukuhlala naye utomgilata ufuna ukugilata umntwana abantu la hayi man hayi khona ngithi abanlalelise nina boba betala nabo maketala vuma ukuthi nabo baphile impilo yabo. Wena ufuna umphilisa le yakhe impilo ukuthi wena wanyathelwa ngumaketala noma ngibabetala kanjani nawe uzofuna kwenda lo musa kwenda ukukholwa lento lo yendabo. Uyathi bantu abebantu ukande ukuthi bashaya sithi dakiwa phambili kiwe kuphi ngalokuthi maketala noma babetala ubeke lintonto noma libhudi landa yena. Labanye bagcine banathetshwana ngenxa yakho. Labanye bagcine benti imijolo ngaphandle ngenxa yakho. Wahlala basona hawu lo lasibani vele hawu lo mkhwenyane lona gcina sekwenteka into leti ngasitho ngenxa yakho. Uyedlula ke uthi Jakobe lapha emini bengishiswa la ebusuku ngishelwe liqhwa kabuhlungu ngigadele timvu ukuthi kungalahleki nayi. I sacrificed my life for your flock. Uze ukuthi iphakame lo mhlambi wakho ube njenje obunjena. I sacrifice my life. How much lo makoti la sacrifice for le ndvodzana yakho? How much le ndvodzana like sacrifice for lo makoti lona? Wena maketala babetala mbumphulu wawabito kanjalo namwe ngabito ukuthi umfundisi impumpulo ngamanga kodwa Jesu ngehlweni ngase ngiyakhumbula ukuthi Jesu hayi batonethuka banente konke. Uyathi lo muntu sacrifice konke lo makoti ahamba olala phansi emphethe alale phansi le yakho indvodzana nakugula lo makoti asesibhedlela ishaqinge lele njani. Hey awathi ngiyasebenza la usebenza ngoba uphekela kwadala abantwana labalakhaya ulandze ezibani uthi ophekela abantwana kodwa lo mfati yena nangabe kugula wena ushiya phansi tonke ethi ndathatha nabo sick leave ahamba ukugada lesibhedlela sekugula lo mfati wena hey hayi asenibone bosibala asenibone bobani niyomgada. Jakobe lapha he sacrificed. Kunalo munye baba akasekho emhlabeni inkosi yami bengimthanda kakhulu athi ngingahamba ukuthi wangena etsheni umfundisi babe mamba benginaye eMankayane wagulelwa umkakhe lo babe loyo lapha esibhedlela eMankayane bekahamba ayolala lesibhedlela akhathe umkakhe amgeze amondle nomoto nahambile nje make nababe kuhambile ngiyabona last year or so or the other year. But into lebengithandze kakhulu ngababe wekuthi he showed love to his wife. Mangake madoda lahamba olala esibhedlela athi agade bomkawo ageze umkakhe amfunde umkakhe amshintshe ama diapers nangabe so vunula wona indoda yente njalo. Hayi lusiko lethu aluvumi. Kodwa lo yena uyasacrifice egcineni abuye athukwe. Uthi Jakobe ngashiswa la emini ebusuku kwawusholwa ngamakhadi wabamatima netilwane ngilwanato ngigade timvu takho lo namhla soto ngethuka kanje bese ethi hawu lamakoti akahloniphi uphendula unina inkinga
betala lo maketala akananhlonipho lo maketala lo akahloniphi vela kuphendula kanjalo kodwa ngenxa ya Kristu siyatibamba Nkosi yami sitibambe ukuthi awu ngenxa ya Kristu bomakoti bomkhwenyana tibambeni ngenxa ya Kristu nina lenkholwa nina lengakholwa akubeke ama values enhlonipho khuliswa kanjani umuntu omdala uyamphendula umkemlonyeni cha uthi Jakobe futhi wena babetala ushintshe lolo lami kanengi nakathi kalishumi ekusho ukuthi kanengi ungishintshela kuloko kale wangishintshela nika umfati lo muntu ngasebenza na sengisebentile sawuthi timfu tami sengitaba ngilethe njena ngelusile lotho ngikukela tona usolo ungishintsha shintshela ushintsha shintshelo ilo yakho lo muntu umlobolele wathi khokha tonke inkomo taphelela ungiJakobe kodwa ujine ukuhlukubetha kunjalo noma umakoti umhlambisile lo muntu wamentela yonke into uyamphekela uyamwashela awukawashi kahle awukathungi kahle awuqenti kahle awuclean kahle uyibona nje le inkinga yomuntu leyo inkinga you never satisfy such a person ubezose hawu makoti wangilahla wangilahla ulahla ngomlomo wakho uvuleke kakhulu ukhuluma kakhulu man uphyakhuluma nje yonke into ungathi une-verbal diarrhea yini lento lenta sasa utokala amakoti engilahla balahlalele bomakoti bema-2000 nguwe nkinga nguwe uthi ke Jakobe lipoint lakhe leqina uthi kube uNkulunkulu wababe wakhulu Abraham naNkulunkulu wababe lo uNkulunkulu lo esatshwa ngibabe bekangakangiprotect ngabe ngihambe lide lapha kuwe uyathi kunebantu labake baqilatwe lo makoti noma lo mkhwenyane asebenza umntwana ebantu asebenzise kwesikhulumba angatholi next ngifuna ukutshela ukuthi uNkulunkulu khona kwakho la kubekele kona angeke baze bakuhle ngeke baze bakwemuke wakho kutawuta kuwe bayathanza kabathanzi ngalenye ilanga labaqilati labo batohamba tonke lezi zinto sitobuye lapha kuwe by virtue bakwasayina phansi kwanyane njani noma ngimakoti njani ngitawubuye kuwe into takho don't worry ungabe nankinga ukuthi bakuphethe njani uNkulunkulu unendlela nesikhathi sakhe lapha siyambona Jakobe uclaima ukuthi the protection is from God into lenhle na Jakobe uthi le protection yakho konke lena ibuya kuNkulunkulu lo ngivikele ukuthi ngihambe nginelutho kube bekuya ngawe babedala lo nemona lo nemhobholo ngabe ngihamba ngalutho babedala lo mbi ilo lembi ngoba bekathatha konke nalokhu philonga kuJakobe sowuthethe babedala uyathatha ngoba betala labanje bomaketala labanje tidli awusuka so kwaba into lenhle wathi uthi uNkulunkulu wababa Abraham nalo esatshwa nguyise Isaka kodwa nakwase kwake unfortunately ukuthi angamboni angewakhe soloko amkhombalena nale kodwa nake uNkulunkulu ukhona la tothi showisa khona ukuthi nawe Jakobe nginguNkulunkulu wakho sengiye emaphethelweni Labani na Jakobe bakha sivumelwano bakha a covenant melwane labasakako lapha lababili uthi lo babedala yabona ibuhlungu uthi lo babedala konke lolonako kwami Jakobe usebenze kangaka Nkosi yami Jakobe uchithe isikhathi sakho sonke utinikela kunaliKhanani ulisebenzele
uyathi ayikho into lebuhlungu kwekuthi usebentele bantu ekugcineni bakwemuke onke ama benefits akho. Akuna pension, akuna dlela ntongeni, akuna timpahla, akuna. Ibuhlungu lento leyo yentiwa bantu labaphila emhlabeni. Bantu balemhlabeni banemhobholo lomubi, banemona lomubi. Uyabona abantu babuye bafuna ukukwenta inhlekisa. Hlale nabo usebenze ematima, umuntu nase kahambako noma nasenjani abuye athuthe yonke ifurniture nebantwana nani udliwe wena usalungela lutho. Andike uyathi into yemthetho ibuye ingikhuba kancane nje ukuthi uma ngabe uyindvodza uhamba ushiya lapha ukuthi uhamba wena nejazi lakho lohambe na, kodwa kuhamba lo maka kuthiwa hey akathathe ukuthi abane bantwana kunjenjanyana abathi hambele yena. Ukhona kodwa uNkulunkulu wejustice, ukhona uNkulunkulu. Ungesabi ungabe ngibabe ukulezo simo leso lesifanana nasaJakobe lodwa babe all that you see is mine. Labantwana lethi inkomo ngami konke lokho kwami. Bakwente baphumelele kodwa liyeza lilanga lemdala. And ukukhuluma lokho boldly, ukhuluma ngesibindi ukuthi kwami konke lolo nako kwami. Sengingakunika nje ngebubele bami ukuthi uthathe uhambe nako, kodwa kahle kahle konke lokho kwami ngoba nginenhlitiyo lenhle sengiyakunika, hamba nako. Yabona ama-in-laws aseniphume ethi indzabeni tebantu boba betala boma betala aseniphume ethi indzabeni tebantu kubhidlika imishado nje kungenxa yenu dikhohlakala. Ubemukelani labantu uthi into dakho, umukelani lo mkhwenyana lo Jakobe umthathelelani into dakho. Uyathi ukhohlakele man, ukhohlakele labani ukhohlakele. Sonto wena ungathi uyamupha kusho ukuthi lokhu usebenza kwalo mkhwenyane yonke leminyaka ajuluka umkhwenyane asebenza kamatima, wena sonto ufika uthathe nje ujulukile nangumfana nje kumqosha lo mntana abantu lo makoti kuthi akahambe letinto tendvodzana yakho le. Akade bantwana onda bantwana akade wena maketana anakele namuhla sothi ngimahlalela soya memuka tonke thina. Uyathi bomakoti bagcina labanye nakufala amadoda labahlala emakhaya lemakakabo agcina amakoti aphuma hamba shiya lona lekhaya la noma ngawakhe indlu lenhle kangakanani kansuke amakoti ashiya phansi yonke lento. Hawu ngeke mina phela lo bengitengaye sewambile engiqhubeke ngibopheleleke la ngenxa yakho nje. Kanti kube lo muntu bomphethe kahle umpilisa kahle ngabe namuhla so uyavuna so udlatha ithelo. Uthi ke lo baba nakakhala sivumelwano uthi may the Lord watch over basakala sivumelwano bathi uNkulunkulu ngathi angabuka ngabheka kulamadoda akathi amlo hamba nawo ngathi uNkulunkulu angabheka aqale nje wente lokunye lokurong ngalamadoda nami. And lapha wasipita uthi ngathi yini nalona wathi Galeti kodwa nakwagcina kuthiwa iMizpa. Le gama iMizpa shothi uNkulunkulu uyabona ungabe kuhlangane buhlungu hlangane kufuna kwemuka into yakho kuhlangane ini lokhu kumuka injabulo ukuthula lokhu kwemuka inhlala kahle uNkulunkulu uyabona. Ngifuna nje njalo kuwe noma ukuphila ukona uNkulunkulu uyabona. Lesivumelele babasakhileke lesi sasisho ukuthi wake nje Jakobe
inhlafu nomaskali uyafa. Wake nalabani kodwa nje kwakungiJakobe kakhulu. Uyabona noma ngabe bakhe luphi luhlobo loligibe empilweni yakho, fear not. God is your protector. God will fight for you. God will vindicate. uNkulunkulu akubusise mntwana wasekhaya. Amen. Babelolungile sibongile Nkosi egameni likaJesu. Sibonga Nkosi umsa wakho lomkhulu lo sinakekele ngawo. Sibonga babe usibonisa bobabedala nabomakedala kumbe yesikhathi labahlalise kabi. Babe ngiyathandazela lama in-laws Nkosi. Labanye babhidlite imishado ngenhlityo lempi babuyele emakhaya kubo banibani athi lo mntwana lo wami. Labanye babhidlite emakhaya bathi lo makoti lona sikhohlakala thatha nangi lo munye bezivele singamfuni lo sifuna uthathe nangi. Kwabhidlike emakhaya ngenxa yebantu bemona lo mumbi. Nkosi siyathandaza kule ntambama lengcwele. Asomana ubheke nabo bonhliziyo mbi, bonhliziyo sikhokhofula. Ngiyathandaza Nkosi. In-laws lamabi athi akholiwe kodwa nethi inhlitiyo letimbi. Akakwati ukukhuluma kahle ngemntwana lomunye umuntu. Akakwati ukuphatha kahle umntwana lomunye umuntu. Ngiyaqela uNkulunkulu ubahambele laba bantu laba Nkosi ngoba ngalelinye ilanga bayawujajwa kabuhlungu uthi tawena uNkulunkulu lokuhlanganiswa nguwe akungabasahlukaniswa ngumuntu. Labantu labahlukanisa imishado, labantu abahlukanisa abantu abashadile Nkosi bende baphenduke egameni likaJesu. Labanye labangani lababi labangelelelako ngoba siyeba ukuthi lo labantu beketela bomnakabo nanabo bampheleketela basekela lesikhohlakalo lesingumnakabo. Laba labasekela inkohlakalo Nkosi asawubende vuleke emehlo babone babaleke ekwenteni into letimbi etimpilweni talabanye abantu. Ngiyathandaza babe gqekeza tinhlitiyo tabo letingemandla utishaya utiphihlite ngegama likaJesu Kristu eNazaretha. Father God, I pray in the name of God the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Please do share this. Ngiyaqela bahlephulele labanye. Nihlephulele bomakoti, hlephulele bakhwenyane, nihlephulele bobabedala, hlephulele bomakedala, nihlephulele ebangani nabo brother in law, sister in law, bonke abakuthole lokho. Ngoba lokho ukuthi abaphephise lulakeni lwaNkulunkulu. Uyabona labantu abangelelela imishado yebantu bayoyona. Labantu labenta into letimbi. Bagcine bafake labanye abantu etinkingeni. Rakeli angakhulumi ngaye ngalokufihla kwalethinto, but kwamfake etinkingeni lokho. Lokho ukuthi uphusha umuntu agcina akhuluma amagama labuhlungu. Uthi Jakobe lokuyawutholakala kuye lokho akafene kufa. Uyabona kuze kufa standwa senhlitiyo yakhe lasisebentele wasihlalela for 14 years ukuthi azasithola. Ngenxa nje ye in-law, ngenxa yababedala. Ushakela kwethu bakhuluma amagama labuhlungu ngenxa yakho. Uyaye athi hello chip make judge la ngoba umshumayeli athi emfundisi angisafuni mina ukuthi nangabe senta into bantu batokwenda dethembiso la ngoba bathi buthela siqalekiso athi umuntu obhadala engitakwenda ini. Umuntu asingasemfake siqalekiseni ukuthi awutothi buthela siqalekiso nje phakathi esontweni. God bless you. Please bengicizelana nje please do share this.